Kako su srpski vampiri uzdrmali Evropu? Legende o trojici srpskih vampira koji su ušli u istoriju. Poznato je da je sa ovih prostora prvo potekla priča o mrtvim ljudima koji ustaju iz svojih grobova i isisavaju krv iz živih, iliti o vampirima. Smatra se da je prvi srpski vampir koji je ušao u svetske anale bio izvesni Petar Blagojević iz sela Kisiljevo. Nakon njegove smrti 1725. godine, u kratkom vremenskom periodu, iznenada je umrlo još 9 ljudi iz tog sela. Svi oni su na samrtničkoj postelji rekli kako ih je posjetio Petar Blagojević i kako je pokušao da ih uguši. Slučaj kulminirao kada je žene pokojnog Petra zatekla svog muža u kući jedan dan. Navodno, Petar je došao da joj traži opanke. Žena se toliko prepala da je od straha morala da pobegne u drugo selo. Austrougarska vlast se zainteresovala za ovaj slučaj kada su meštani od vlasti zatražili dozvolu da iskopaju mrtvog Petra i nad njegovim telom izvrše ritual ubijanja vampira. Pod pretnjom seljana da će napustiti selo ako im vlast ne dozvoli da ubiju vampira, izvršilo se iskopavanje tela. Ovome su prisustvovali i predstavnici austrougarske vlasti. Iskopano telo Petra Blagojevića sve je zaprepastilo jer nije počelo da se raspada, a koža i nokti su nastavili normalno da mu rastu. Još se kaže da je na ustima imao tragove krvi. Telo je ritualno spaljeno. Izveštaj o ovom događaju odjeknuo Evropom, bio je objavljen u novinama i u njemu se naširoko pričalo. Od tada počinje da se širi mit o vampirima po svetu. U selu se od tada ustalila kletva da Bog da te Pera posetio. Arnaut Pavle bio je drugi srpski poznati vampir iz sela pored Svilajnca. Bio je vojnik najamnik i često je pričao o svom susretu sa vampirom u Grčkoj. Navodno, on se borio sa vampirom i uspeo je da ga pobedi. Umro je u isto vreme kad i Petar Blagojević, a nakon njegove smrti misteriozno su počeli da umiru i ljudi iz sela. Nastala je opšta panika pa se formirala komisija za otkopavanje tela preminulih. Svi ti leševi su bili probodeni glogovim kolcem i spaljeni. Međutim, nekoliko godina kasnije ljudi iz sela su počeli ponovo da umiru. Nastala je opšta panika i strah od ponovnog javljanja vampira, pa je čak uvedena i oformljena straža protiv vampira. Isti proces je ponovljen sa leševima, kao u prethodna dva slučaja. Svi izveštaji o vampirima bili su poslati u Beč, a razvila se i diskusija o tome šta može stajati iza povampiravanja mrtvih. Treći i najpoznatiji naš vampir je Sava Savanović. Njega je proslavila pripovetka Milovana Glišića. Posle 90 godina, a na osnovu nje je i snimljen film Leptirica. Prema legendi, on je živeo u selu Zarožje kod Bajine Bašte u napuštenoj vodenici. Kogod bi prošao pored vodenice, Sava bi mu pio krv, a spavanje u vodenici je značilo sigurnu smrt. Ta vodenica je radila sve do polovine prošlog veka.